Ana Karenjina roman je ruskog pisca Lava Tolstoja. Prva pojava romana bila je u ruskom glasniku, ali nije objavljen do kraja, pošto je Tolstoj došao u sukob sa urednikom. Naširoko smatranu vrhuncem realizma, Tolstoj je ovu knjigu smatrao svojim prvim pravim romanom. Roman je podeljen na 8 delova. Njegov epigraf je "Osveta je moja, ja ću je vratiti". Preuzeta je iz poslanice Rimljanima. Roman počinje sa jednim od Tolstojevih najčešće citiranih rečenica. Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. U romanu pratimo priče porodice Karenjin i Oblonski, kao i odnosa Konstantina Ljevina i Kiti Ščerbacki. Glavna junakinja romana je Ana, iz plemićke porodice, udata za Alekseja Karenjina. Pametna, obrazovana, samosvojna, ali osuđena od društva u kojem živi. Dobila sam pismo iz Moskve. Pišu mi da je Kiti Ščerbacka jako bolesna. Kako to? Vas to ne zanima? Naprotiv, veoma. Šta vam zapravo pišu, ako smijem da upitam? Ja često mislim da muškarci ne razumeju šta je plemenito, a šta nije, iako uvek o tome govore. Odavno sam htjela da vam kažem... Ne razumem do kraja značenje vaših reči. Da, htjela sam da vam kažem da ste postupili ružno, vrlo ružno. Zar ja ne znam da sam ružno postupio? Ali ko je uzročnik tome što sam tako postupio? Zašto meni to govorite? Vi znate zašto. To samo pokazuje da nemate srca. Ono o čemu ste sada govorili bila je zabluda, a ne ljubav. Sjećate li se da sam vam zabranila da izgovarate tu reč, tu gadnu reč? Odavno sam htjela da vam kažem, a danas sam naročito znajući da ću vas sresti. Došla sam da vam kažem da se to mora prekinuti. Ja nikad ni pred kim nisam crvenela, a vi me gonite da se osjećam kao krivac u nečem. Šta želite od mene? Hoću da odete u Moskvu i da zamolite Kiti za oproštaj. Vi to ne želite. Ako me volite, kao što mi govorite, onda učinite tako da budem mirna. Zar ne znate da ste vi za mene sav život, ali za mir ja ne znam i ne mogu vam ga dati? Sebe celog, ljubav, da. Ja ne mogu da mislim o vama i o sebi odvojeno. Vi i ja za mene su jedno. I ne vidim pred sobom mogućnost mira, ni za sebe, ni za vas. Vidim mogućnost očajanja, nesreće, ili vidim mogućnost sreće. Kakve sreće? Zar ona nije moguća? Učinite mi to. Ne govorite mi nikad te reči i bit ćemo dobri prijatelji. Prijatelji nećemo biti, vi to sami znate. A hoćemo li biti najsrećniji ili najnesrećniji ljudi, to je u vašoj vlasti. Ne želim... Ja vas samo za jedno molim. Molim da imam pravo da se nadam, da se mučim, kao evo sada. Ali ako se ni to ne može, naredite mi da se izgubim. I ja ću se izgubiti. Vi me nećete vidjeti, ako vam je moje prisustvo neprijatno. Ja ne želim nikud da vas prognam. Samo ne menjajte ništa. Ostavite sve kako jeste. Evo vašeg muža. Nakon što se vratila u Sankt Petersburg, Ana Karenjina je htjela da se vrati svojem životu. Međutim, ubrzo otkriva da je nezadovoljna Karenjinom i njihovim zajedničkim životom. Prije puta u Moskvu, Ana se često družila sa uzvišenim krugovima u Sankt Petersburgu, gde se nadala da će sresti Vronskog. Oni dele zajedničku prijateljicu, knjeginju Jelisavetu Beci, koja je također i rođaka Vronskog, a koja neizmerno uživa u gledanju kako njihova strast napreduje. Ana u početku veruje da ona sama dozvoljava Vronskom da ju progoni, ali ubrzo i sama priznaje da njegova osjećanja čine svu strast njenog sadašnjeg postojanja. Njihovo ponašanje brzo prevazilazi područje društveno neprihvatljivog. Jedno veče u kući knjeginje Beci to postaje i svima drugima jasno. Dok se ostali gosti zabavljaju razgovarajući, Ana i Vronski povlače se za svoj sto gde održavaju privatan razgovor. To ne bi bilo neobično, ali oni to rade bez prisustva Karenjina, Aninog muža, i tako drugi saznaju za njihovu vezu.